biti yavutse mbere ye iminota 3 kandi akabasha gutsinda ITT. Remiko Evenepoel, urakoze kwa abanyarwanda rukundo. Nabwo ko rero ni ibirometero bya nyuma, kuko twinjiye mu birometero, tugiye kwinjira mu birometero, turi mu birometero 2 bya nyuma. Evenepoel amukubita inshuro ku mapave. Nabwo ko iyi niyo image Karesha magira ngo nuba ngo muri highlight iyi niyo champion muri highlight byose barabisiba. Nuba ngo muri highlight za championnat y'isi y'amagare akagasozi, nuba ngo hariya amateka, nuba ngo kwa hariya ni Apotre kwa Pinyoni, nuba ngo kwa Apotre Mignoni hakorewe amateka. Ndabiganirwa mu myaka 100 iri imbere bavuga ko mu Rwanda abantu babiri umwe yafashe undi. Tadej Pogacar mu byukuri ejo turi kuvuga ku wa 23 muri report ya mbere n'ugusura ibinyamakuru byo muri Slovenia tukareba icyo umuhungu wabo yatangaje. Niba warabonye Fabian Cancellara akina, ukabona Tony Martin, niba warabonye abantu itwara Rohan Dennis yari umunya Australia wagendaga cyane, niba wararebye abantu barimo bari Chiporte uburyo bagendaga, wararebye abantu bazi ITT zizamuka nk'aba Christophe Magyagezaga, aba Roberto Contador, ukaba warabonye abo bantu. Nyemerera umbwire ko n'ubwa mbere ubonye ITT, n'ubwa mbere ubonye umuntu agenda undi akamushaka akamufata ndetse akanamuhana, kandi ari abakinnyi bahanganiye. Buriya mu Kinyarwanda kizavuga ngo ubwami bw'iryo ibyo ukoreye umuntu ugiye tegura ko abigukorera. Niba uteye umuntu yagutera ku cyumweru, Remiko azakorerwa ibintu atazajyana nawe yibayoye, kuko ibi bintu mubifate nk'agasuzuguro ariko kazikirwa muri siporo ntago kabi. Nuvuga ngo ibintu bizabikira byinshi. Remiko abikoreye muri distance ntoya. Uvuga ko ku cyumweru harimo Norvège, harimo Remiko Evenepoel agera kuri Kigali Convention Center, Remiko Evenepoel 23, Remiko Evenepoel 24. Babwire ko umwami wo kwitwara ku isi ageze kuri Kigali Convention Center, ariko hageze amaze gukora ibintu byiza, umwami wo kugenda n'abandi cyane. Remiko Evenepoel anasiga Jay Vine umunya Australia umunota n'amasegonda 30. Remiko Evenepoel imyaka 25 mu wiga ryiza rya S-Wax. Tadej Pogacar akora sprint mirango yo prediction avuga ati ndiye kabiri gatatu kane Remiko Evenepoel ITT yegukana. Tadej Pogacar nkuko nakubwiraga umwanya wa 4, Remiko podium nayo Tadej arayibuza. Banyarwanda mwimitse umwami nyawo rimwe